Кенники сылларга общественный үлі қамсағынлары сөргүтілген жон интерейінен арас қайысқаларынан сирдеден теринеллер. Эбен бұтантай ұлығығар общественный қамсағын туқ сүрәні тахарарын онна түмсүйлер үлелерін туғынан келер материалға. Бу хамсаханнар үһүс көлөнө жонун осколата арылдан Светлана Горохова салайытынан 2-14 сылтан сағаланан көлүстәктик баран хеллер. Дойдурдунан ытыллар бары тәрәһеннәр гытта улуска ытыллар арас түмсүйләк, олого пропагандалыр үлелер бир тетемнәктик ытыллалар. Биһиге хотугу улустарга, артистическа улустарга хайдыларга тухуламмыт социально-экономическая хайды программата бу биһи хотугу улустар хайды битгар олох тирах болла диен этихмин багарабын. Онтан нехлектаттан биһи аттыхпытын багарабыт хамай алларабытан тай нехлеген балларабытан тай нехлега хүддә активный нехлег он амбастыгыннан бу арыгын утарар чөл улухта опорна тирах бунден атылбыта. Улуска чөлөлөгө пропагандалыр хамсаханнар араста хамнак түмсүйлөр көктөк обществага тоолак болар көлөлүлөр. Ол курдук эбелер түмсүйлөрө өпенжел, эдер иелер онна керекер гыттар айылгы бөлөгө, кустур бөлөгөр нургуһундар эдер иелер түмсүйлөрө жаргалакка ытчат себиете онна да элбак түмсү. Үз көлөнү жана осколата жон араста хамнак интерестеринен, таландарынан, тустуунан группалары арыян үлелетеллер. Ол курдук итагалге болдун аныгы технологиялары үйрөтерге, умсулган коллекционердер клубтара онна да атын арас бөлөк. Оны белетен әттіққа халықта қамы түмсүйті тұспа филиал болан бүйонча кейлақ өлелі сылжар. Бұ күрдік кейі көгін доробиятын олыққа чүге көрүйлерін общественный қамсахандар өрі көті ғуйлақтек біреметігер ылсыған. Bir somоға көгілерге өлелі сылжалар. Лена Старостина, Саха телевидениеті әбән бұтынтай.